Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 21. Naragsak dagiti nangnang iti minamaag nga aramid da, ngam ti masirib nalintag ti dalan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At daman-damagag kan ka, Indo. Anya day tamanang. Si kakaditi ng kali iti mula mi apatatas ijay garden. Pagkunaan nyo siya, kitnudyak amo day ta. Idi ngamin napanak ijay, nasabat ko ti taraken nyo nga aso. Kat idi makadano nak ijay garden, kakalkali dagiti patatas. Kit, gaputa nakitam di aso. Siya ka, tinangkali uno nagtakaw. Isa patak itibatog ko alangit. Di uray man mabalo no siya tinagtakaw. Pagdamdamagan ka laang ngam nagadon ti sinaom. Kitap na mamati ka Asan asyak tinangala iti dayta patatas yaw. Am-am mo kan, Indo. May. Kat dayto ti makunakkan ka. No si ka tinang takaw, wan ko namon, tapno malpasan. Di kan agsapata, tamadi ti kasta. Nagrigatan ayan no addaan ka iti kaarubang atidog ti iman na. Ha? Apay manang, asino ko mati kaaruba yu akasta ti aramid na. Adda ni Indo. Masurunak takanayon naklakit din atakawan. Anya? Sa anak mo't anaimot a tao. Dumawat Wano saan bumulod. Taikak matkat. Wan nga agpay sumanang. Nasaysaya at langan ano dumawat. Wano bumulod. Ngam ti agtakaw pay laeng. Day tangarod ti kagurak launay kinindo. Namin anon anadok talak ti madingar aramidan na. Kat tidakas na. Maala na pay laeng ti agsapata iti sangwana. Anya? Ay, nudyak la pampanunutin nga agkasinsin kami. Amangan no namin anon nga indarong ko. Ay kat swerte na ang arod manang. Tanaanos kayo. Sumardeng kan, Indo, di ka tumanabotob dita. Kumaano sana pudno asi ka tinang takaw iti patatas da. Kasano adyak makaungay? Patatas laang? Di mo lalaangan. Tanagrigligatan da nga inmula dayta. Daytan tumat ngamin ti pagalistuam. Kasla saan ka asumsumrak iti simbaan, Indo. Ay, di mo iramraman ti saritaan ta iti simbaan. Tidakas na kan ka, oray nabatad mat nga inaramid mo. Isa patampay laang asaan. Agbutan ka kumamot iti Diyos. Ay, sumardeng ka man. Di nak isuro tamok ter aramidag. Lalaki ak. Tapno amom. Anya? Aguli makanay. Makabil ka makitam. Ay, di mon tumat ngamin kayat ti paikorektar. Datayon dito igit ti karayan, bakit? Di gusto mo tinadagos tapno masapsapa ta iti anak tama pan makimisa itangal daw. Awan ala kay. Anya dayto? Ni, nangisit mo't awalit daytang. Ay, kidak man. Ay, bakit? Kwarta tilinaon na. Nay, Anya? Asus. Ni, asino nga iti may dito'y anakabati iti daytang? Shhh! Tagtagray! Ay, kukuatan dayto'y akwarta. Bakit? Awan ti pangibagbagam, Asyak ti nakapidot iti dayto'y awalit. Wan? Anya? Da kayo iti asawa yu ti amok asim maruno kanya kanapan ijiigid ti karayan. Pangaasin yu kumatay subli yu ti kwartak. No da kayo ti nakapidot. Ay, dagulit ka mata niya, Susan. Awan nga rutin nalala, kuna mahit. Agpakpakaasi akmanong. Igatang ko day di akwarta iti agas ni nanang ko. Masakit ngamin. Pangaasi yu, uray ikan kayon iti sangaribo at tangdan nyo. Awan nga road! Tapno mamati ka. Uray isa patak dayta iti batog ko langit. Agpaiso, talaga saan ada kayo tinakapidot iti kwartak? Wayne! Uray isa patak itamit laeng. Uray matayak no mabalo ak. Kas kada uray agbagtita ko na. Nung siya tinakapidot.
Sapay lang ko mga rod, tagpay so day tanga ibagbagam, Manong. Nasurok ka sa 10,000 a piso sa amin, dayjay. Masigurado nga ta, nga isuda tinakapidot iti kwartam ang mapukpukaw, balasang kaw. Wantata, ngamin, sinublik adagos ijay karayan ang nakaibatyak. Kat isuda ti dayjay. Ala, bay amon Susan. Masukatan tumatla ang ti kwartam. Ay, dayjay pipe nga indo ti kunam. Ay, nagrigat mat ngamin ti agsasaw. Nang runa, nukas nga awan ti ebidensya, balasang kaw. Sa bagay mo't ket di atata. Kwarta laang dayjay. Masukatan tumat laang inton addan panggadak. No sika tinakapidot iti kwarta ni Susan. Isublem, Indo. Saan nga rod asyak tinakapidot? Ipilit yung di. Asino kumangay tinakapidot no bilang? Kat imbati na kanumat iti tuktok ti bato. Natinag ako, nayano din. Kasano ko maamayanod? Kano adda kanupay nayon na nga adu a coins nga agarop 500 pesos? Awang nga rod nakitak. Uri, damagan niya, iti asawak. Agsasao ka di iti pudno, Indo. Wen, ay na uray isa patak itamit laang. Di uray mamabagtita ko no mabalo ak no siyak tinakapidot iti kwarta ni Susan. Kunakmat adi ka agsapsapata. Kagurgurak ti kastang aramid mo. Awan lakat day tagsapsapata ti ammom. Ha, naimbag kumaano agsasao ka iti pudno. Ay na Indo, tapno ammom saan asinsinan ti panagsapsapatam. Tapnusan ka mapan aglaba iti karayan. Kumatangak iti washing machine. Bakit? Unala kay. Kaya nigatang mo matan iti basit at TV tinabati a kwarta. Gastusin tan tinapidot ta iti karayan. Maawit kumot nga rod dagita ipagpagatang mo kanya. Siyempre, duwata mapan. Apay bagak asiksi ka ti mapan. Sige, sikati makam mo. Maditirig na lang. Kakapsota. Trangkaso aksamatan. Unay matapan na kairanran na dahi ito yan. Sapay nagastos ta amin ang tikwarta na pidot ta. Ay, maniarod lakay. Dito'y kalay. Tama pa anak mangibaga iti kwarta ka ni Manang Dinang. Bareng adamay pautang na kanya kat ipaagas ka. Ay, sige lakay. Manang Dinang, ada ka di kwartam dita. Pabuludan naman tanay, agbara mo ni bakit kaon. Indak ko may pa-check up. Ay, day takit ngamin, tadi ka manggad. Day talag sapsapul iti takawom ti ammom nga aramidan. Sa anak man ngagtaktakaw ah. Te kwarta na bulbuludak, yag mo manang. Maala, mabit laang, ten nakalaan. Mano, ti kasapulam, 3,000 ko ma. bayada ma. Uwain, bayada, nood lang to kwarta. Aginanakan bakit? Agtumarkan to itiagas mo intun madamdama. Sana balay, tama agasan ka. Trangkaso gayam day ta. Kunaklakit din no nadagsan ti sakit ko. Alaki din, tarumarak. Inakagsapol iti pagkwartaak. Sige, lakay. Sige, awaten ka kas hardinero, Indo. Hanggang mapagtalkan ka kadimit lang. Uwen, Mr. Gardaw, mapagtal ka na. Sige, awatin ka. Kaano ka amang rugi? Ura itamot lang sir. Agdala ka kan ka, iswa sige. Mangrugi ka ni tamat lang. Agdalus ka ni hardin. Tagkaruutanen. Uwen, Mr. Gardaw. Agmerienda ka na. Ano, nagmeto'y salas da. Sapay bisina ko na. Adda kwartay tilamisaan. Saglili magasot. Ay, ala kadagos. Gimatang akong itibagas. Kas kada pang kusina, bakit? Nangalham iti inggatang mo. Swerte pa na na. Ada man na napidot ko a kwarta. Akin kwarta, isublim. Kwarta daytan. Apay nga sublik pa ilang ngay. Isublim, lakay. Ang mga nuad-adda ang mabalsan ta.
ang mga nudakdakos ti mapasamak. Kita man, nagsakitak, makarkarmata, gaputa pampanoy-nuyak mat ti aramid mo amadi. Ha? Jay walit anapidot mo iji karayan. Kukwagayam ni Susan day jay. Ngamdi mo insubli. Ay, nagkunang amin nga ipanatiwalit na karayan. Isublim ti kwarta na. Ha? Kan isublim mo tan tinapidot mo a kwarta ako nam. Narigrigat no mabalsanta. Mr. Gardaw, pakawanan da ka. Nagsubli taday pudnok. Amukon, ipapulis ka kumakit, no di ka imay. Di ka agdanhag. Tasukatak ti kwarta nga inalak. Saanin ang maulit? Naska nasukata mitilas ultimay sa alawas. Tano saan? Pay balod ka laengen. Agtatakaw kagayam? Nagtalakakan ka? Inawat ka kas hardinerok tamasyanakan ka? Ngam takawan nakmat gayam? Saanin ang maulit, sir? Urayak abayadam titinakaw mo a kwarta. 3,000 day jay. Uwan, Mr. Gardaw. Ikarigatak. Mabalin ka ding agtrabaho aklata kas hardinero yaw, Mr. Gardaw. Sanan? Naikatan ti panagtalikukin ka. Sige, mabalin mo ti pumano. Kat urayak ti ibayad mo iti tinakaw mo a kwarta. Manang, pangasiman tatulungan nak. Nayunak pa iti utang ko kun ka. Tasukatak ti kwarta nga inalak. Kasta mo ti kwarta ni Mr. Gardaw. Day takot ti kunak, tamangiramraman ka. Alam naman ang agbalbaliw ako. Nasaya at matakas ta ti kunam. Talagang agbalbaliw ako. Sorry. Iso at tulungan nak agbayad. Ikarik, bayadak mo ti kwarta. Kasano kumaama kabayad ka? Agbiro ka iti panggidak. Nasaya at launay. Ay naindo. Naragsak ka iti minamaag ng aramid mo. Agbalin ka kumamasirib. Tapno nalintag mat ti dalan mo. Uwan manang, ikarik. Ala, tulungan ka. Tapno maisublim dagiti kwarta at tinagikwam. Ngamne maudin da ito'y indo. Inton maminsan, talaga adikan tulungan. Uwan manang, ikarik. Saanin ang maulit pa'y? Agaramid ka iti maiparbeng tapno nasaya at ipagpanagam. Tano saan anainseriban ti aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.